Ngaku mukertong jongka Voice of the People Party na Mausundram Constituency. Ya ke parti Klaibet Manpeniang Menyaireng hakani ke MDC election. Ngapeni itu yalade bangadi Dr. Rusiban Syampriang ngadi na Mausundram kayeng kasem dengar kada na Mausundram hadongning kidonesi kibala itu ya ngadi baboy na kani kasnong kiba mensuang ajuyo kalat banyadon benta bagi kakam hikai ngayo panhikai yaki katu kanepor hagis nem rajar lai mengawan manhikai yakani ke school hangne bermentang asutanat berdalam kumki perlok jonga kidon padai ke baitu na padai nyopi ya marba piawan yau sipo snong jongi ngi apu ikadukan apo station ipa jongai di Babylon bona pipi tu yai bak kini kijinguman jongi mata kalongkum kaji puskem susu ya kata kaji itu itau kaji ngadai perlok jongi Jago mukertong pada kali ke kamram jonga penganuan itu yalade baban palro kaji kersan napi baban yawer napi na kebentakan ya election kebersawan nasmeu pengadan hok sisa hakani kesan mit ban kubur bagasnong pangkung bat kadong saw semper baru kawai keladon lupa ya kamersim jongo pra keladon lupa ya kamersim jongo Voice of the People Party mentah kadang satang kami bangin wan sil ya kata kecingnya day bahkan om kisu sani bat satai mencuangi jutip bawai pelawat ki kandidat keladon kecing tamasa kata hebha hak baki patba kilewan kile syas ngobha kile di ya pam ngobha rengkat bak kecing sam ya kepisa ani ki kerja jing di iban penbuat nina kalian juga Voice of the People Party nyindon kumi kita leni don kini sembo perkat kiban ai so patba mau patba usngau tu in ai kecing hikai patba barangnya tu ya pi kani kecing wan yang jo pi ya kani kapor keladai lupa kata kedak jong kecing kela nomor pi pula priang ya kani kerkom ya ganti jongi bat jong ke parti nangani skmat kisabang pada ki parti ban pertama ya pi ban penbi ban perthobriaru ya kinong yaram jongi ngrai pi long ki baskan ka jimut ngayo bera pi banga karpa je pi long ki basai ka jimut gumba pilasai gumba pilas motu gumba pilas sempang mengakani MP election ngai skam banane sakmat delai kanang kampernai kanang kamsai kanang kamskam susu ngangas no pertu hadu katatai barden upade no yalan ramba jongi ngam ju i ben that chisin ro haji long pre ngapakat kum no ila berne baklan shong sis niru haji niki khendiat tangai lalet nakwai ke caka sakwai pat nakwai ke snong sakwai pat ban persai ki patba halal kanong rim joka Voice of the People Party minum yosu kumuni no yalam ha kari bai jongi nim nom yosu perlo bai mentala ngim kersian yau ngim kersian ya kani ka thong ka bau dan ngim kersian ya jingiram jogu ya kani ka parti ngam dipsu lada ki mi ki bai pat lada ki mi ki bai pat kalong tang ka jing penduk mesim markata ya wer ki patba Baba kita gum kini kino ilam kita keluar pun ai tilut jalade. Kem kenya kami kaya kem kenya kajing shoot juga sini di kriat juan nak baik skoi pat. Banyawer pat ba. Batong ni trailang banrat ekini ka bamsap. Banrat ekini jige ban pendu ekini jige ban agi syakri ka hok. Yau pat ba juga beri ni trep baro. Ngaru ngasngau sarang hadu kata. Bani dendenta bak ini kiri lamba. Bakani ke Voice of the People Party nganget bau pada juga ni kasdang witu kata ni wanda kaji ngawrit bak daging ngawrit ni kerpa japi bahag ni ka kenti kandai ke MDC election wagnam kensting ya ka ngai ai bak jingkersan japi kanda pani ba pi pide ki break ba champagne kum ong adu mene berai bak ta kaji champagne japi kan ra ya kani ka puram jong kani ka tain sal semper jong hasnong pongkung bat jong ka Mausundram Constituency ngelaju kerannya gini ki kentin bagi wei ki pendu mesti mengi hadu kata bagi om Mausundram upra unompe unam na tha pathai
Namar ba kadege jaka ka konstitusi ka bakhle ja benreu. Ndengnya thoya pi menhakane hapalaya teli ukasi. Ngiyo ikabut kepada penjat dan buram ya ke Voice of the People Party na mau sendram baru kila syuang lengo hari ini meneru syata than border habagiwan kipat ba na katuwatan kila paikmat sa Voice of the People Party marata nisngaw dan bok bagi layo kini kinongelam kipa hikai ini kania kalanti ni panila hikai ya kiwei bakladong kajingkarku kaca pengilet menta upai pa joka konstituensi jongi ula phai khmat syaka parti jong pra kalau baik kini kami kebang thar history na kini kasnau jompi kami kasur kebajam kasur kebenai musim ya kiwei pat kisnau kini kadang mathai jongi bana pangkong na kasnang pangkong upra ulape baik leer kebat pengat leer kebat yubi kala be mata keleng-keleng kamau sendram konstitusi lada kiwei kipendu mesim karno ru ndai bei bu pai ba ularai de jemut paskem bakata karai kalau kejingjop dan buram jong the Voice of the People Party na mau sendram konstitusi di pertalang akan ngapor kabamatay ka siya kasopra kabangi ide ko kipai ba hapra sai shisin kamjang hapra kumlay shibon ubleyon kurkuipi iwe paiwe.